Yo barınızdan dostlar. Sindirmen bu Dima Gezet Karış bugünümüzler FNAF'tың bir de 13. versiyasını tatып алған болатынбыз. И біз қазір ойнап көретін боламыз. Жаңа ойынды бастайық. Мына Кәп ойында мына Фредди Фазбер пицца саат 12. Мен түсінген бойынша бұл жақта Фредди мен 5-тің қалу керек екенсің ғой. Telefon kan sonunda otur mu? Enerji sıkısı var işte. Oy az ya. Ha enerji neden böyle enerji korkmuştum ben. Aslında korkmuştum da otursam. Ya. Don't feel like running Да, пока что барытымыз. Нинка, бір түн ойнап көретін ойнаттым, екінші түн ұзақ көретін. Пока что тыныш достар, лайк қорқынышты. Сексен бірақ нені қапты. Сағат түнгі бір, кәп түнгі 2-де абай, 3-терде абай ол керек, түнгі 3-терде ойнап бар. Ой, не, бла-бла-бласыныш. Yok kokmuştur. Git batak baydı. Az. Enerji git batır. Bagaj tutmuş dostlar. Saat 3'te bakası. Normal жетет biraz bakası. Enerji. 5 saat var. 4 saat kaptı koy. Saat 6'da şuna oturup gerek. 5'te şimdi. Ey! Enerji. Ey! İyi benim. Boni. Koyan çık. Saat 3'tü. Freddy'nin oynatın biz o çıkan. Ya çıkan da yok. Kan? Lah benar. Chica bıraktım ben. Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forced inside one of those causes discomfort. The only part of you would like to Ya dostlar, dayın oturmuşlar. Kez geldiğinizde screamer satmışlar. Dayın boğuldular. Mesela dayın bak korkmuştu. Sonra da çıkarttık. Chicago. Kan. Saat tunggu 4. As. Yo, şurada screamer. Chicago. Chica. Жоқ пока что. Жоқ жетіп қалатын шығар. Энергия жететін шығар. Ой міне чика. Оны жоқ. Оны да құдайға шүкір. Kan. Yo, kan. Freddy. Kan. Hey, kan. Energi bit water.
Достар, ұттық, бір үстін, ұттық. Лайк достар, сізден назарыңызға ұттығын. Сағат таңғы 6 екінші түнді келесі бөлімде ойнайтын боламын. Осымен бітті. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Дима KZ.